Selam Müslüman kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala şu bizning cuma kunlarimizni xayrli barakatli kunlardan qilib ko'rsin. Endi izgi tilaklar, murod, maqsadlar bilan kelsak, shu masjidlarimizga, namozlarimizga, shularga erishishga Alloh taolo nasib eylesin. Alloh taolo bizga ömrimiz bo'yi ana huzurlarga hamd sanalar bilan Allohning qo'shqanlarini o'tab payg'ambarlardan tiyilib ishlarga nasib etsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatini iyarib, onun şəfaqətində olub, onun ümmetindən olub işlərə nasib olsun. Hem bizim etken salavatlarımız, selamlarımız onun ruhlarına erişə kursun. Muhtaram kardeşler, bugün sizləşib kitəsə biz bular inşallah uylav fikirləv turunda. Uylav fikirləv, təfkir, şulay deyib Arapça. Azraq kına fikir yırtı deyib aytayım. Bugünkü gündə şundan da biz indi xalqni, jamiyatni aqllı deb aytsak da, lakin qizg'anishga qarshi o'ylav yog'indan, fikrlav yog'indan, bilim yog'indan tugul, fikrlav yog'indan, o'ylav yog'indan biz tarixda eng tuban darajadedir deb o'ylayman. Kishilikning yashayishi bo'yicha lekin tarixga qarasak eng tuban darajadedir deb o'ylayman. Chunki bugun kishilar yoki umuman o'ylamaylar yoki boshqa aybirlar turunda o'ylaydilar. Kerakmagan aybirlar turunda. Kerak aybir turunda o'ylagan kishi yo'q shulay deb. Narsa so'ng kerak aybir. Ham narsa so'ng kerak aybir turunda o'ylaw. Muhtaram kardeşler, bizning turmushimizning negizi fikrlaw, o'ylaw, hatto dinimiznikida. Mana dinni g'ayblilar gil ortda qolgan qorong'ilikda, nodonlikda. Lakin muhtaram kardeşler, İslam dini bir vaqtda da o'ylamaycha nindidir qaror qabul etarga bizni indamay. Hatto Alloh taolaga ishongan vaqtda da bizning mana aqida bo'yicha shart bor. Alloh taolaga bulaygina ishonirga yaramay. O'ylab ishonirga kerak. Ya'ni sana birisi kelib aytay ekan, Alloh bor deb, sen aha yarar deb bulaygina qabul etarga tegish tugul. Sen şuşu Allah Teala'nın barlığına ayetler bilen, senin tire yağın bilen özüne delil tabırga tiyiş. Eğer de sen özüne delil tapmıysan iken, senin imanın nıq bulmay. Sana dilese kim kelip aytacak? Bugün sana birisi kelip aytdı, Allah var dedi. Sen ışandın. İkinci irtega kelip ayttılar, Allah yok dedi, sen ışandın. Mene şunday soqır ışanı bulmasın için bizge şulay bit, elbette Allah Teala'nın barlığına şanır için uylap fikirlep şanırga kerak. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de fikirlerge koştu şulay bit. Ol aytdı, putlarga tapınmagız dedi. Alar sizge fayda da getirmey, ziyan da getirmey dedi. La tenfa'uhum ve la yadurruhum şey'en. Faydası da yok, ziyanı da yok sizge alarının dedi. Yani alar bir Məddəginə siz öz qulluğunuz bilan yasagan dedi. İlla əsmaun səmmeytumuha. Allah Teala aytdı. Siz isim bergen, özünüz isim bergen aybirlərgə ol dedi. Anın ol aybirlərin məğnəsi yox dedi. Bu özünə uylarga, fikirlərgə indi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çıxarıb taşlağız alarını dedi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir vaqtda da çıxarıb taşlağız deyə etmədi. Ol aytdı, tapınmağız dedi. Tapınmağaş anın kirege kalmıyor, kişiler anı özleri çıkarıp taşlıyorlar. Çünkü kirege kalmayandan sonra. Ama kirege yok iken sen anlarga tekir. Bugünkü günde sen eğer de kişinin iyine kirip, mesela istelinde tıranın buddu. Bugün her ikinci Tatarının iyinde buddu var. Şolay bir. Akça getire turgany, ol anda interneti var, akça getirsen için o kapçak bilen barıga teyiş. Anda türlü pozolary var anın. O bek seyir ne için degende bu din bizde bir vaqtda bulmadı. Şolay bit. Biz bir vaqtda da Tatarların Buddhist bulgany bulmadı. İslam dinine kadar da andan soň da begerek indi. Qayan kelip kirdi ol şolay bit? Her şuna göre her ikinci Tatarның iyinde Budda tura. Benim көргөнüm бар комплект. Шамаиль, икона, Будда, комплект. На всякий случай. Kişinin iyinde, tereze tipinde anda, mesela tıra
теге полкаларда, киштәләрдә тора. Ләкин син аңа хәзер әйтәсең икән, менә син килдең өенә, буйыннан тотасың да тәрәзәдән чыгарып ыргытасың. Бу сезгә файдасы юк дип. Ул нишли? Ул сиңа заявление яза. Оскорбление религиозных чувств. Малай бетте китте. Я булмаса, куып чыгара инде минимум. Ачулана шулай бит. Син аңлатырга тиеш аның кирәкмәгән икәнен, файдасыз икәнен. Шулай ук бүгенге көндә һәр икенче татар кешесе генә түгел, татар да, урыс та, бөтенесе дә беләзегенә беләккә кызыл җеп бәйләп йөри. Ул бер вакытта ни урыста, ни татарда булган әйбер түгел ул. Аның берсе килә нидән? Еврейдан, яһүдләрдән, каббаладан килә. Икенчесе килә Камбоджада ширектән, шулай ук мәҗүсиләрдән килә. Аның берсе дә юк, христианда да юк, исламда да юк, беркая юк безнең шулай бит. Ләкин бөтенесе тагып йөри, һәр икенчесе. Гадәттә хатын-кызларда була инде шулай бит. Алар андый нәрсәгә ышаналар. Мәчеткә дә керәләр, шунда бәйлиләр, бөтенесе аның на всякий случай дип әйтегән. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, булар турында безгә динебез уйларга, фикерләргә куша. Булай гына чыгарып атырга түгел. Уйлагыз ди. Файдасы бармы аның сезгә ди? Нәрсә бирә ул сезгә ди? Нәрсә китерә ул сезгә ди? Шуңа күрә дә динебез, акыйда безнең фикерләүгә, уйлауга нигезләнгән. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лайли ван наһари лааяти лиулил албаб. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы күкләрне һәм җирләрне барлыкка китерүдә һәм төн белән көннең алышынуында бар Аллаһ Тәгаләнең билгеләре ди. Акыл ияләре өчен ди. Бу ди сезгә менә акыл ияләре өчен ул билге ди. Акылы булган кеше шушыңа карап Алланың барлыгына инана. Шул нәтиҗәгә килә. Күккә, җиргә карый, ничек барлыкка килгән, ничек бөтенесе дә ярашып шулай бит инде. Эшлиләр, бөтенесе дә хезмәт итәләр. Бер-берсенә зыян китермиләр. Аллаһ Тәгалә бөтенесен тәртипкә менә шулай салган бу җир йөзендә. Ул үзеннән үзе генә түгел. Сез беләсезме, менә бүреләр, бүре елгаларның йөришен, агышын үзгәртергә сәләтле. Бүре белән елганың нинди катнашы бар? Ул нәрсә анда? Елга казып йөриме, шулай бит тигезләп йөриме? Юк. Сәбәбе бик гади икән. Әгәр бүре булса урманда яки елга буенда, анда үлән ашаучы боланнар, пшылар сирәгәя. Бетмиләр, кимиләр. Алар кимегәчтен үләннәр күбрәк үсә. Агачлар күбрәк үсә. Алар күбрәк үскән сайын елга буйлары ныграк була. Елга буе ныграк булган сайын ишелми. Елга үзенең агышын үзгәртми. Нинди бәйләнеш шулай бит. Аллаһ Тәгалә үләнне биргән, үләнне ашаучы хайванны биргән, шушы хайванны ашаучы бүрене биргән. Алар бөтенесе дә тик торганнан килеп чыккан хайваннар түгел. Моны эволюция эшли алмый. Моны киләүче кеше булырга, зат булырга тиеш. Кеше бүген бүреләрнең кирәге юк дип аларны үтереп бетерде. Бүгенге көндә. Баксан кирәге бар икән. Файдасы бар икән табигатькә. Башкортстанда ниндидер хайван бер кешенең ишек алдына кирип сарыкларын ашап чыгып киткән. Бу керсә, бөтенесен үтерә, бүре керсә. Ләкин нәрсә буенча, отчет буенча Башкортстанда бүре юк. Отчет бирелгән Мәскәүгә. Без мондагы бүреләрне үтереп бетердек. Хәзер бүре кирде дип әйтеп булмый бит инде, шулай бит. Бүре кирде дисәң, алсаң нинди отчет бирдегез соң сез? Ялган, шулай бит инде. Нәрсә дип язып бирәләр? Чупакабра дип. Чупакабра дип кергән ди, ашап чыгып киткән ди. Бүре түгел ди. Бүре дип язсаң, ул бүрене үтерергә бит акча алынганында уже списать ителгән, бүреләр атырып үтерелеп бетерелгән, шулай бит инде. Әйтеп булмый бит инде, тагын бүре барлыкка килде монда дип. Алайса акчаны нәрсәгә алдыгыз? Эшләмисез. Шуңа чупакабра дип язып биргәннәр. Мөхтәрәм кардәшләр, һәр бер нәрсәнең үзенең хикмәте бар. Шуңа күрә дә
Аллаһ Тәгалә безгә уйларга куша, и акыл ияләре ди. Уйласагыз ди, һәрбер нәрсәнең билгеләрен күрәсез ди. Шуңа күрә галимнәрнең 60% Аллаһка ышаналар. Бу дөнья күләм. Менә галимнәр, физиклар, химиклар, биологлар, кемнәр генә булмасын, 60% аларның Аллаһка ышана. Ә безгә бит нәрсә диләр? Фәнни кеше булсаң, син Аллаһка ышанырга тиеш түгел. Ул шу үзеннән үзе шулай. Например, син галим икән, димәк син Аллаһка ышанмыйсың. Надан бер дурак, караңгы кеше икән, Аллаһка ышанасың. Алай түгел. Син аңгыра галим булсаң, Аллаһка ышанмыйсың. Надан галим булсаң. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең барлыгын күрергә мөмкин уйлаган кешегә бу әйберләрдә Аллаһ Тәгалә шуңа күрә акыл ияләре ди. Ләкин акыл ияләре нишлиләр ди? Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә. Алар Аллаһ Тәгаләне искә алалар. Баскан килеш, утырган килеш, яткан килеш. Яткан килеш. Алар Аллаһка ышанучылар һәм Алланы зурлаучылар, бу чын акыл ияләре. Чын уйлаучы кешеләр ди, Аллаһ Тәгаләгә ышанучылар. Ни өчен? Чөнки уйлап, фикерләп Алланың барлыгына алар ышанганнар. Наданнар моны эшли алмыйлар. Шуңа күрә моны эшләмәгән кеше надан. Әгәр дә сез белсәгез иде, берәр галимнәр янына мәсәлән мулла чакырсалар, аларның ничек караганын күрсәгез идегез. Алар сиңа бер авылдан килгән бер наданга караган кебек карыйлар алар. Бу инде шунда теге үзенчә йөри инде шунда теге. Сүз сөйләп инде. Кеше алда бу сүз сөйләп инде. Мошенник. Инфо-цыган. Без эш белән шөгыльләнәбез инде ди. Без галимнәр ди. Без эш белән шөгыльләнәбез ди. Алар нинди галимнәр? Бер кагазны бер яктан бер якка авыштырып утыралар гомер буе. Кайчандыр кеше кемнеңдер ачыш ясаган ачышын, шуны кире язып, шулай бит шуның өстендә кандидатскийлар яклап нитеп утыралар. Галимнәр. Ә син надан. Син караңгы алар өчен. Аларның ул Советтер Союзында калган шушы бер фикерләүләре, наданлыклары. Шул вакыттан калган фикерләү. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, акыллы кешеләр Аллаһка ышанып, Аллаһны зурлаучылар ди. Һәм нишлиләр? Ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Һәм Аллаһ Тәгаләнең шушы барлыкка китергән күкләрен, җирләрен турында уйлыйлар ди. Нәрсә күрәбез? Димәк, акыл ияләре алар, Аллаһка ышанучылар, гыйбадат кылучылар, уйлаучылар һәм тагын бер нәтиҗә нинди? Ул да булса, уйлау, фикерләү ул гыйбадат. Аллаһ Тәгалә уйлау, фикерләүне гыйбадат белән бергә куйган. Зикр белән бергә куйган. Уйламасаң, фикерләмәсәң, син гыйбадатның бер өлешен үтәмисең. Уйлау, фикерләү гыйбадат. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, әгәр дә акыллы кеше ди урманга чыкса ди, агачның бер яфрагында ди, ул Алла барлыгын күбрәк күрә ди. Бер китап укуга караганда да ди. Бер яфрактан ди. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, уйлау, фикерләү бу акыллы кешеләрнең дәрәҗәләре, урыннары шундый. Нәрсә дип уйлый ди ул ди? Раббана ма халакта хаза батилан субханак. Я Рабби, син бит моны бушка гына, былай гына барлыкка китермәдең. Шулай дип уйлыйлар ди. Бу Коръән җавап бирә Дарвинга 1400 ел алда җавап бирә. Ни өчен? Чөнки эволюционерлар нәрсә ди? Бу җир йөзе былай гына барлыкка килгән ди, мәгънәсез. Случайность, очраклы рәвештә. Менә шартлаган, булган великий взрыв, шулай бит большой взрыв, шартлаган. Бер җир шары барлыкка килгән, космостан шунда бер тереклек, күзәнәк төшкән, шуннан үсеп киткән әйберләр, ягъни моның мәгънәсе юк. Бу бөтен әйбер очраклы, бу әйбернең мәгънәсе юк, синең яшәүнең мәгънәсе юк, хайванның мәгънәсе юк, үсемлекнең мәгънәсе юк, бер нәрсәнең мәгънәсе юк бу дөньяда. Алар шулай ди. Моның турында уйлаган кеше юк әле. Чөнки ул вакытта Коръән килгәндә дини кешеләр иде. Алар Алла дип яшиләр иде, барыбер, мәҗүси булса да, тегесе булса да. Менә бу җир йөзенең, яшәешнең, күкнең, җирнең мәгънәсе юк дигән кешеләргә
Коръән 1400 ел алда җавап биргән. Ма халакта хада батилан. Моны болай гына барлыкка китермәде ди Аллаһ Тәгалә ди. Моның мәгънәсе бар ди. Моның өстендә тора бер акыл ди, акыл иясе ди. Ул аны һәрбер нәрсәне үз урынына куеп, бер-берсенә хезмәт итә торган итеп барлыкка китерде ди. Менә бу уйлау, фикерләү, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә уйлау, фикерләү ул инде безнең шәригатебезнең нигезе, гыйбадәт булып санала. Һәр вакыт, мөхтәрәм кардәшләр, уйларга, фикерләргә тырышыгыз. Болай гына яшәргә ярамый мәгънәсез генә. Чөнки син болай гына инстинкт белән яши башласаң, инстинкт белән намаз укысаң, бөтен кеше укый дип, бөтен кеше ураза тота дип ураза тотсаң, бөтен кеше садака бирә дип садака бирсәң, хаҗ кылсаң, гомрә кылсаң, син шул ук хайваннан аерылмыйсың бер нәрсәң белән дә. Син һәр вакыт уйларга тиеш. Намазыңның мәгънәсендә, уразаңныкында, хаҗныкында, садаканыкында, бөтенесенекендә. Шул вакытта синең иманыңны гел үстереп торасың, нык була. Иншаллаһ, рус телендә сөйләп китербез. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о размышлении, так называемый тафкир, то есть размышление о своей жизни, о бытие и так далее. Многие думают, что религия, она настолько догматична, что вот управляет жизнью человека без каких-то обоснованных законов. То есть религия просто диктует. Вот так, вот так, вот так, и не спрашивай. Может быть, к каким-то религиям это имеет отношение, но не к исламу. Ислам нельзя приравнивать к остальным религиям. Ни в коем случае. Нельзя все религии приравнивать друг к другу, потому что каждая из них это есть свой смысл отдельный. И, конечно же, ислам. Во-первых, в исламе мы всегда должны верить в Аллаха с доказательствами, не просто так. Поэтому все пророки, когда приходили, они нам явили доказательства. Они не просто утверждали, сидя где-то в уголке, Бог есть, поверьте, не поверите, ваши проблемы. Они показывали чудеса, как доказательство того, что они посланы от великого Создателя. Все пророки. Также их законы, которые они провозгласили, это шариат, они имели смысл и имеют смысл. Бессмысленных законов нет в исламе, вообще в шариате. Все они имеют определенный какой-то смысл. И они соблюдают общие права людей. То есть во всем этом есть мудрость. И вот размышляя над всем этим, у нас укрепляется вера, иман. А когда ты не размышляешь, ты очень близок к тому, чтобы уйти в неверие. Как уходят люди из намаза, как уходят люди с поклонения, с ислама. Именно из-за того, что они перестали размышлять. А как приходят, когда начинают размышлять. Например, дорогие друзья, сейчас тоже. Вот в мире, когда человек смотрит телевизор, интернет там и так далее, думать, размышлять не надо. Там тебе уже представляют определенную информацию. А когда ты начинаешь задавать вопросы на размышление, люди теряются. Опять-таки, возвращаясь к нашей теме по Палестине. Когда спрашиваешь у западного человека, почему Израиль бомбит Газу? Говорит, ну, потому что они напали на Израиль. Окей. Ответ очевиден, так скажем, да? Но почему они уже бомбят 2 месяца и умирают в основном 60% женщины и дети, и старики? А те, которые бомбили, то есть напали на Израиль, по, так скажем, их версии, да, хамасовцев, пока еще никто не пострадал. То, что сделали Хамас, это плохо, а то, что делает Израиль, это хорошо? Что они говорят? Мы не знаем. То есть они не хотят размышлять. Вот когда тебе просто говорят, повторяй за мной. Да? Хамас виноват, Хамас виноват, Хамас виноват. Прекрасно. Но когда начинаешь размышлять,
Оказывается, не все так просто. Поэтому в сегодняшнем нашем мире большая проблема. Люди перестали размышлять и думать. Нас подсадили как на наркотик. На YouTube, на телевизор, где уже новости даже не новости, а идут определенная пропаганда. Тебе уже информацию подают готовую. Не просто тебе описали ситуацию, чтобы ты сам сделал вывод, а тебе уже разжевали, в рот положили. Проглоти, у тебя выбора нет, другого не будет. Вот это, дорогие друзья, проблема сегодняшнего мира. Другая проблема – слишком много думают. Когда человек мало думает – это глупость. Когда много думает – это сомнение, это васвасе наущение. Когда уже ты начинаешь уходить куда-то в философию, вообще в дебри. Поэтому ислам – это серединная религия, где размышление имеет место, имеет время, имеет смысл и приводит к определенным логическим выводам. Любой размышляющий человек приходит к тому, что есть Аллах Тааля. Любой. И чтобы человек не пришел к Аллаху, надо что делать? Надо сделать так, чтобы он не размышлял. Что сделала наука? Лженаука. Они сказали, что люди произошли от обезьян. Разве это не вера? Это же вера. Тут нет доказательств. Нет доказательств этому. Это вера. Даже нет записей каких-то документальных, чтобы кто-то это видел. Но есть документальные записи, которые подтверждают создание небес и земли Аллахом. Что это за записи? Священное Писание. Вот такие записи имеются, какие-нибудь, что человек вышел от обезьяны, создан там, родился от обезьяны. Нет таких записей. У нас хотя бы записи есть, понимаете, у верующих людей. Мы к науке более близки, чем лжедеятели этой науки. Мы более близки. Мы опираемся на документы. Поэтому, дорогие друзья, мы более близки. Вот это размышление, это, пожалуйста, надо думать над этим. Например, имам Аш-Шафи'и говорит: боритесь с многословием с помощью молчания. То есть, если вы много болтаете, что делать надо? Просто не надо говорить, и все, победите. А с целью извлечения, истимбат называется, это когда ты читаешь Коран и извлекаешь оттуда пользу. Истимбат, то прибегайте к размышлению. Аллах Тааля призывает нас думать, когда мы читаем аяты Корана, когда мы читаем хадисы. Это не просто так. Мы должны извлекать оттуда пользу для нашей жизни, для нашей веры. И чем больше вы будете читать и размышлять, тем приятнее у вас станет сердце. Никогда в исламе у нас шейх тебе не скажет: не думай, не размышляй. Он может тебе сказать: много вопросов не задавай, не по теме. Может сказать: васвася там, чтоб наущения не было. Но он тебе никогда не скажет: не думай. Но где-то вы можете это услышать в каких-то религиях. Если вы начнете задавать вопросы, вам скажут: сын мой, это надо просто принять. Нет, у нас не так. У нас, если ты спрашиваешь, например, Аллах Тааля сам говорит в Коране: если бы было два Бога, то эта вселенная испортилась бы, ля фасадата. То есть они бы враждовали между собой. Если бы было два Бога. Сам Аллах Тааля размышляет и говорит: подумайте, говорит. Люди говорят, что на земле не только 2, а 3, 4, 5 миллион богов. И как же вы думаете, говорит, что эта вселенная живет, существует под общими законами? Никак не может это быть. Поэтому Аллах Тааля говорит: подумайте об этом. Бог один, Аллах один. Поэтому мы тоже размышляем. Если мы задаем вопрос какому-то ученому и говорим, который утверждает: Аллах, кульху Аллаху ахад, Аллах един, мы почему говорим? Вдруг их 2. И он тебе отвечает. Он не говорит тебе: иди отсюда, глупец.
так сказано в Коране, он тебе отвечает. Итак, на заре ислама было много таких ученых, Абу Ханифа, рахимахуллах, этим занимался. Он отвечал, это называется калям. Отвечал, находил доводы и отвечал на вопросы этих глупцов, которые хотели победить мусульман, найти изъян в их религии, но не могли. Это невозможно. Потому что в истине изъян ты не сможешь найти. Вот, например, сейчас вот есть такой прекрасный такой пример Икея, да, который уже ушел от нас. Привозит мебель икеевскую. Ее легко собирать. Там одни части подходят к другим. В другое место уже не подходят. И как бы ты ни пытался собрать, ты его не соберешь. Неправильно. И здесь то же самое в исламе. Как бы ты ни хотел посеять там сомнения, раздоры или что-то, у тебя это не получится. Потому что это изначально правильно идет. Сколько бы ты ни размышлял, ты придешь к этому. Ты придешь к этой истине. Поэтому Аллах Тааля призывает нас размышлять, дорогие друзья. Как говорится, плод размышлений – это знание. Благодаря размышлениям ты получаешь знание. Знания влияют на сердце. Сердце влияет на дела. Если хочешь, чтобы твои дела изменились, ты размышляй, ты подумай. Хочешь избавиться от плохой привычки, от греха – подумай. Хочешь сделать побольше хороших дел – ты подумай. Потому что пророк, саллаллаху алейхи, когда нам говорит делать какие-то хорошие дела, там всегда пророк, саллаллаху алейхи, говорит причину. Например, даже элементарно, да? Кто хочет жить долго и богато, поддерживайте родственные связи. То есть он же не говорит просто поддерживайте родственные связи. И все. Как я сказал, вот печать. Больше не думайте ни о чем. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, размышляйте. То есть какое-то хорошее, благое дело приводит к хорошим последствиям. Поэтому выгодно делать благие дела. Какие-то грехи, они приводят к плохим последствиям. Поэтому невыгодно делать плохие дела. Разум, он всегда так выбирает. Где выгодно, где невыгодно. Нефс выбирает, где хорошо. Нефс выбирает так, где хорошо. Вот, например, ты пришел, сладкое кушаешь, одну плитку шоколада съел, да, вторую съел, третью съел. Аппетит есть еще у тебя, съесть. Нефс говорит, ешь. Разум говорит, обожди, вредно может быть. То есть, вот так они между собой, вот так они работают. А сердце, в котором есть иман, вера, подсказывает истинную путь, истинную дорогу. Здоровое сердце. Потому что иногда разум тоже говорит выгодные вещи, но не религиозные. Какие? Например, пришли хулиганы, твою жену бьют. Не тебя, а твою жену. Разум что говорит? Беги. Не тебя же бьют. Разум может так сказать. Нефс говорит, умрет, другую возьмешь, помоложе, покрасивее. А сердце подсказывает, вера, да? Это твоя жена. Защити ее ценой своей жизни. Вот так они между собой борются, понимаете? И все они должны работать слаженно, дорогие друзья, потому что нефс тоже нужен. Зачем нужен нефс? Вы говорите, может быть, его отключить просто? Нет, не надо. Благодаря нефсу ты женился, ты полюбил. Благодаря нефсу ты получаешь удовольствие от еды, от сна, от общения с друзьями и так далее. Просто его надо контролировать благодаря другим вещам, разуму, сердцу. И все они слаженно работают. Если человек перестает размышлять, то что случается? Знаний нет, сердце гаснет. И остается что? Один лишь нефс. Оголделый нефс, когда человек перестает размышлять, он превращается в животное, которое делает то, что хочет. И вы это видите сейчас в современном мире. Человек начинает делать только то, что хочет. Размышление как раз дает баланс во всем этом. Дорогие друзья, о чем же
нужно размышлять. Размышлять надо о проявлении повиновения или ослушании. Надо размышлять над делами своими, что надо повиноваться больше Аллаху, что ослушание – это плохо, причина моих проблем – это ослушание и так далее. И если также нужно размышлять, не делаешь ли ты какую-нибудь частью тела. Ошибки бывают в жизни каждого человека, дорогие друзья. Но ты должен постепенно избавляться, улучшать себя. И это улучшение идет до конца твоей жизни. Если ты стараешься себя улучшать, ты умрешь с верой, в состоянии покаяния. Даже если ты согрешил вчера. Но если ты над этим не работаешь, а оставляешь это перед смертью и говоришь «я покаюсь», тогда Аллах Тааля не даст тебе смерти с верой и в покаянии. Поэтому ты должен каждый день размышлять, что я делаю, какой я делаю грех языком, глазами, руками, ногами и так далее. Также, дорогие друзья, ты должен размышлять, что у тебя в сердце, какие чувства есть у тебя, какие губительные чувства есть у тебя, страсти, гнев, зависть, дурные мысли, небрежение, гафлят, самообольщение, высокомерие и так далее. Нет ли у тебя этих качеств? Только размышляя, ты можешь это находить. Потому что находит, например, самообольщение и поклоняющегося человека. Человек читает намаз, держит уразу, все. Он говорит, я все уже крутой. Самообольщение приходит. Высокомерие – это как у шайтана. Он же тоже скатился в один миг. Он скатился с высоты. Он не потихоньку опускался, он сразу упал. Из-за самообольщения, из-за высокомерия. Также, дорогие друзья, ты должен развивать в себе хорошие качества. Привычку каяться в грехах, в ошибках, сожалеть. Также терпение должен развивать в себе во время испытаний. Благодарность, страх, надежду, отречение от мира, искренность, правдивость, любовь к Аллаху, довольство Аллаха и так далее. Это все требует размышления. Есть у меня эти качества или нет у меня этих качеств? Ты должен над этим размышлять. И благодаря размышлению ты развиваешься. Только благодаря этому развиваешься. И твои дела обретают смысл. Ты говоришь, зачем я это сделал? Вот для этого. Поэтому, дорогие друзья, обязательно надо думать, размышлять, взять себе в привычку. И размышление, привычка, как мы сказали в аяте на татарском языке, там когда говорили, что размышление – это часть поклонения, гайбадат. Думать об Аллахе и размышлять о хороших делах. Или стараться избавиться от плохих делах путем размышлений – это гайбадат, это поклонение, которое не отнимает сил, но меняет состояние сердца и жизнь. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.